बेलार जुठो भएर आउँछ भने हामी जस्तो चोखो त के हो हैन के हामी दुईजना हो यस्तो यता हैन के यता हो यो के हो यो मेरो बहिनी हो के काम लाग्छ खै त माचिस मार्चिस उता छ के भित्र गाडी त म सबै बिसाले मार्छु बिसनार बिसनार मलाई खिचेर त्यो त झेलिबो त्यो अस्थायी साधन प्रयोग गरे जस्तो भयो सिधै के हो हामीले तिर्दै पर्दैन के हो मेरो जस्तो छ मेरो जस्तो छ